Ndagusuhuje kandi nkwifuriza ibihe byiza we mukunzi wacu hano kuri JULI TV udahwema gukurikira ibiganiro byacu. Nagira ngo usabe niba utarakanda subscribe uyikore cyangwa se s'abone mu gifaransa ukande kukazogera ko kurande kugira ngo ujye uri updated igihe cyose twaploadinga video nshyashya. Ntibagiwe gukora share, like ndetse na comment. Nguhaye ikaze mu nkuru y'uyu munsi. Prince Kid wahoze ayobora Miss Rwanda yarekuwe. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko Ishimwe Kagame Dieudonné uzwi nka Prince Kid uyobora kompanyi ya Rwanda Inspiration Backup yahoze itegura amarushanwa ya Miss Rwanda arekurwa na gereza nyuma yo guhanagurwaho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byavugwaga ko yakorewe abitabiriye ayo marushanwa mu bihe bitandukanye. Urukiko rwanzuye irekurwa rya Prince Kid nyuma y'amezi 7 yarashize ari mu maboko y'inzego z'ubutabera aho yarakurikiranweho ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoresha imishamubiri rishingiye ku gitsina ndetse no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ibyaha Prince Kid yarakurikiranyweho ni ibivugwa ko yakoreye abakobwa batandukanye bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye, aho bamwe mu bavuzwe ku mbuga nkoranyambaga ari Muheto Divine wabaye Miss Rwanda 2022, Akariza Hope n'abandi. Uko isomwa ry'urubanza ryagenze umunota ku wundi. Isaa 7:40 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko ibyaha byose Ishimwe Dieudonné Prince Kid aregwa nta shingiro bifite, bityo agomba guhita afungurwa urubanza rukimara gusomwa. Isaa 7:37 urukiko rwavuze ku majwi yafashwe hagenzwa icyaha Prince Kid aregwa afite inenge, bifatwa nkaho ari ikiganiro cyabaye hagati ye n'undi mukobwa, hafatwa ko ari ikiganiro cyabaye umusore asaba umukobwa urukundo. Isaa 7:15 ku cyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, urukiko rwavuze ko ubushinjacyaha bwatanze ibimenyetso by'amajwi yohererejwe umukobwa wakoreye icyo cyaha, naho abunganira Prince Kid bavuga ko nta shingiro bifite. Nyuma ibimenyetso bisengurwa n'urukiko. Abakobwa bavugwa mu kirego cya Ishimwe Dieudonné bahawe kode zisimbura amazina yabo, byumvikanisha ko nta zina bwite na rimwe risobanura uwakoreye icyaha. Isaa 7:28 urukiko rwemeje ko ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gukoresha imishamubiri rishingiye ku gitsina biregwa Ishimwe Dieudonné Prince Kid nta shingiro bifite. Isaa 7:26 inteko isoma urubanza yavuze ko ibyasomwe ari ingingo n'ingenzi mu byaburanyweho hatasomwe uko byose byavuzwe mu iburanisha. Isaa 7:24 usoma urubanza yavuze ko mu iburanisha Ishimwe Dieudonné yahakanye ibyaha aregwa. Isaa 7:22 inteko itangiye gusoma ibimenyetso byatanzwe ku byaha byo gusaba no gukora imishimisha mubiri rishingiye ku bitsina ndetse no gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato biregwa Prince Kid. Isaa 7:20 Prince Kid ntiyagezaho urubanza rusomerwa ndetse na Metere Nyembo Emeline wakunze kumugenda hafi mu itsinda ry'umwunganira ntabwo ari mu nzu isomerwamo urubanza. Ku Isaa 7:19 mu rukiko havuzwe ko inyandiko zigeze kugaragara zishinjura Ishimwe Dieudonné zakozwe n'abarebwaga n'uru rubanza bamushinjura, kandi ko ba nyirazo bemeje ko inyandiko batanze mu bushinjacyaha ndetse n'izo bakoreye imbere ya noteri ari izabo. Isaa 7:14 inteko isoma urubanza yavuze ko abakobwa bivugwa ko bakorewe ibi byaha na Prince Kid bose bahawe kode zisimbura amazina yabo mu rubanza harindwa ko bamenyekana.
Isaa 7:10 inteko yasomye imiterere y'ikirego cy'ubushinjacyaha bwareze ko Ishimwe Dieudonné Prince Kid yakoreye ibyaha bitatu byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba undi, ishimisha mubiri rishingiye ku mibonano mpuzabitsina ndetse no guhoza undi ku nkeke. Isaa 7:05 inteko isoma urubanza mu rukiko rukuru rwa Nyarugenge yageze imbere y'abari bategereje isomwa ry'urubanza mu cyumba cy'urukiko, aho biganjemo abanyamakuru n'abandi bazwi mu ruganda rw'imyidagaduro nyarwanda. Mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri i Nyamirambo bahasomewe urubanza rwa Ishimwe Dieudonné uregwamo n'ubushinjacyaha ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha undi, ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no guhoza ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Kuva ku ya 24 Werurwe 2022 Ishimwe Dieudonné akurikiranyweho n'inzego z'ubutabera bw'u Rwanda ku byaha yarezwe gukorera abakobwa batandukanye bitabiriye amarushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda yahoze ategura. Prince Kid y'imyaka 36 y'amavuko yabanje gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Reba, nyuma aza koherezwa mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho yaburaniye ibijyanye n'ifungurwa ry'agateganyo, aratsindwa birangira afunzwe iminsi 30 y'agateganyo ishyirwaho n'itegeko. Ku ya 5 Ukwakira 2022 Prince Kid yatangiye kuburana n'ubushinjacyaha mu mizi, asabirwa n'ubushinjacyaha gufungwa imyaka 16, naho we n'abamwunganiraga basaba ko afungurwa. Wakoze kuba wadukurikiranye kuva iyi nkuru itangiye kugeza ku musozo. Njye bayikugezagaho nk'ibisanzwe ni Josie Katness. Tuzasubire mu nkuru ikurikira. Ndabashimiye.